nyuma y'amagambo yavuzwe na General Ekenge Bomusa Efomi wari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamufatiye ibihano nk'uko tugiye kubigarukaho. N'amagambo y'uburozi, n'amagambo mabi cyane yavuzwe n'uyu muyobozi, ndetse isi yose igakomeza kuyagarukaho, yaba igihugu cy'u Rwanda, yaba Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye ku rwego rw'isi. Byakomeje kugaruka kuri aya magambo yavuzwe n'uyu muyobozi ukomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero amakuru ahari nuko Perezida Felix Tshisekedi yemeje ibihano byafatiwe Sylvain Ekenge, yibutsa ko ijambo rya leta ridakwiye gupfa kuvugwa uko wishakiye cyangwa uko ryishakiye bitewe nuko wabivuga. Tugiye kugaruka rero bimeze bite kuri ibi bihano, reka tubivugeho. Dosiye ya General Major Sylvain Ekenge wahagaritswe by'agateganyo ku nshingano ze zo kuba umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ikomeje guteza impaka zikomeye mu mibereho ya politike n'imibereho rusange ya Kongo. Iki kibazo cyaganiriweho mu nama y'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Mutarama, yabereye kuri site de l'Union Africaine i Kinshasa. Mu ijambo yagejeje ku bagize guverinoma, Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi Tshilombo yibukije mu buryo bukomeye ko ijambo rivugiwe mu ruhame rihagarariye leta mu by'ingenzi byose. Icyizere ifitiwe leta, ububasha bwayo mu by'imyitwarire, ubushobozi bwo guhuza abanyekongo no kurinda ubumwe bw'igihugu mu buryo burambye. Yashimangiye ko kubera iyo mpamvu amagambo yose aturutse mu muyobozi wa leta agomba kurangwa no kwitwararika, kumva inshingano no gutekereza ku nyungu rusange z'igihugu. Nk'uko byagaragajwe mu itangazo ry'inama ryasomwe n'umuvugizi wa guverinoma, umukuru w'igihugu yavuze ko yakurikiranye yitonze amagambo aherutse gutangazwa n'umuvugizi wa FARDC kuri televiziyo y'igihugu. Iryo tangazo rigira riti: havuzwe amagambo arimo gusuzugura no gusebya abagore bo mu muryango w'abatutsi. Perezida wa Repubulika yamaganye cyane iyo mvugo yarenze ku mipaka, idahuye n'indangagaciro za Repubulika n'imyitwarire ikwiriye inshingano, ndetse n'uburemere kw'ijambo cyangwa uburemere bw'ijambo ryitezwe iyo ritanzwe n'ikigo gifite akamaro kanini kandi k'ingenzi nk'ingabo z'igihugu. Ku bwa Perezida Tshilombo, umurinzi w'igihugu n'imikorere myiza y'inzego, amagambo nk'ayo ahungabanya ubumwe bw'igihugu n'imibanire y'abaturage, agateza umwuka mubi udakenewe kandi ukangiza isura n'icyizere cya leta, haba imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga cyangwa mpuzamakungu mu rurimi rw'ikirundi. Iryo tangazo rikomeza rigira riti: Perezida wa Repubulika yemeje ibyemezo byafatiwe umuyobozi birebwa, anibutsa mu buryo budasubirwamo ko ijambo rya leta ridashobora kuba iryo kuvuga gutyo gusa cyangwa gupfa kuvuga uko wiboneye, rishingiye ku marangamutima cyangwa ridateguwe neza. Rigomba kuvugwa mu bwitonzi, mu kumva inshingano no mu gusobanuka kw'intego, cyane cyane iyo rikora ku bibazo byoroshye bishobora kugira ingaruka ku mutekano, ku mibereho y'abaturage, kuri politike cyangwa kuri diplomasi. Nk'inyongera y'amakuru, General Major Sylvain Ekenge Bomusa yari mu kiganiro yatangaje kuri radio na televiziyo y'igihugu ya Kongo RTNC ko yamaganye ibyo yise uburyo bw'amayeri bw'abagore b'abatutsi, abashinja kwifashisha kubyara cyane mu rwego rwo kugera ku byo yise ubusumbane bwa demografi. Yanavuze kandi ko hari ingaruka ku mutekano ashingiye kuri uwo muryango, anavuga abanyekongo kwirinda, no kuvuga ngo abagira inama ko bagomba kwirinda gushakana n'abagore bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Aya magambo yafashwe nk'ivanguramoko kandi ashingiye ku rwango, yatumye ahagarikwa ako kanya ku nshingano ze zo ku muvugizi wa FARDC. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwasobanuye ko ayo magambo atajyanye na gato n'umwanya wemewe w'igihugu, yaba uwo mugaba mukuru w'ingabo Commander Supreme za FARDC, ubwo turavuga Tshilombo, ndetse n'uwa guverinoma.
Muri iri tangazo ryihariye umugaba mukuru w'ingabo za FARDC Lieutenant General Jules Banza yamaganye ayo magambo, anashimangira ubushake bw'ingabo bwo kurengera mu myitwarire ikurikiza amategeko y'ubunyamwuga ubusugire n'ubwigenge by'ubutaka bwa Kongo ndetse n'umutekano w'abanyekongo bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Muri icyo gihe kandi ubuyobozi bukuru bwa RTNC bwatangaje guhagarika by'agateganyo Oscar, wari umuyobozi w'agateganyo Oscar Bal niko yitwa, wari umuyobozi w'agateganyo w'amakuru kuri televiziyo, ashinjwa kwemera ko hasohoka amagambo asuzugura kandi ashyira ikimenyetso ku muryango w'abatutsi. Aya magambo yanakwirakwijwe cyane kandi akoreshwa n'abayobozi bamwe b'u Rwanda ndetse n'abayobozi bo mu nyeshyamba za AFC M23 mu gihe umwuka mubi ukomeje kuzamuka by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano, aho Kinshasa na Kigali ibintu bitameze neza ndetse no hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 akabaje kandi mu gihe impande zitandukanye zishinjanya kurenga ku byemezo n'amasezerano byafashwe mu nzira za diplomasi ziri gukorwa by'umwihariko inzira ya Washington na Doha. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibi ibintu byatangajwe na Chilombo ko uyu mugabo agomba gufatirwa ibihano mu buryo bukomeye cyane. Ubwo turavuga General Major Sylvain Ekenge Bomusa, bikaba bigaragara ko yagiriwe inama na mugenzi we w'Ububiligi, ubwo ntabwo mvuga umwami, ndavuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba na Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi Maxime Prévost, aho n'ubundi nawe ari mu batangaje ko amagambo yavuzwe na Ekenge ateye iseseme kandi ateye isoni ku buyobozi bw'igihugu bukomeje gucamo ibice abaturage. Ni ibintu rero byatumye isi yose haguruka ikamagana igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikamagana ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigaragaza umurongo Repubulika iriho by'umwihariko bijyanye n'uwavuze ayo magambo, urwego ariho mu nshingano za guverinoma. Ubwo turavuga inshingano z'igihugu by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeye cyane, aho Chilombo nawe yagaragaje ko adahagaze muri urwo rwego, agatangaza ko adahagaze ku magambo yavuzwe n'uwo mugabo, ndetse nawe akavuga ko ibyavuzwe na Ekenge ari ibintu bitari bikwiye kuvugwa nk'umuyobozi, kuko iyo uhagaze hariya uba uri kuvuganira guverinoma kandi bigira isura nziza cyangwa imbi kuri guverinoma bijyanye n'amagambo wavuze. Biba bisaba rero ngo kwitonda, ariko ibiri mu mutima wabo na Chilombo ubwe yakomeje kugenda bigarukaho. Ibyo nibyo bavuga, ariko n'ibiri ku mutima abantu barabizi, amahanga arabizi, isi yose irabizi. Nk'isanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane, muri abagaciro.